ole thlitu te tuna hian pop papasi chungchang chiara han ngai thla khawatan ti in kan ron chhop chuaka a history hi athui na tam tham deuh hleka tin ram sang te le ming sang te le kum chi sang te a ron lang a han lam fu tok lo te po thil om thei ani a chunga te chuan in thria thiam na kan dil nga la ti chuan popina a hmalak na te le pop lio tuna thantlin ani dan te le athil tum khovel mun sanga pop lio ti ming aron putchan te po hi han soi kai kan du a chutiang tu chuan uluk taka ngai thak kan tum don nia ngai thang o pop hi catholic church ko ran hruai tu ani a mi thiang hlim petera thak tu le ai o tu zel anga ngai ni im catholic ko ran mi billion khat le achan ve te chunga thu nei tu anga ngai ani ma se ani na taka chuan khovel ram tin sarkar le mi pui van tlang nun dana christian na ril rusu khlek hi pop thuthluk na hian khovela kauri atu hle a an mani roman catholic ko ran chau ni lovin khovel puma christian te chunga sa khodang tem ngai dan an ron nei le siam thin na nar ani bokawangin pop thuthluk na ang te hi khovel christian tam tak hian kan ngai chang thup ani bermai roman catholic te ngai dana chuan pop chu isua christian e na direct taka inzom na nei nianga yim tharau lam thila an cholak na bera an ngai ania bible mai baka pop zirti na te chu catholic ko ran chu an rin bu le an zuyania christian paul dang protestant le orthodox christian te chuan pop thunei na chu an pom ve lo thunga bishop tam tak zinga rome bishop abial huam chung diocese of rome hinia holy see emo mithiang hlim petera atanga in ro chun zel ani awanga apostolic see anti office lua tu hian pop ni na keng tel ngalin rom chau ni lo khovel puma catholic ko ran lu berani ngal bokani pop hi christian le christian lo khovel po a hu hanga em reng mayania italy khopui rome in hual vatican city thutu ani a tuan le manga ta to christian na dar zawzel na konga le ko thana buena om chin fel konga tholok berpol an ni thina middle age hun lai kum edi zanga le sangkha zanga inkara phei khachuan europe ram thanglama christian lal te inkara buaina om chalrem tu berni in mishing dik na chanvo hum hal le tanpui ngai te puina konga phei chuan voin thleng hian nassa takin o alanei reng ani pop na tho le than chua dan hi ahun laya mishing le ramro rel na in angong fowa hun masalama khan rom le ache vela kauran pui paten an thlang mai thin ma se kum sang khat somnga pakwa atang ero chuan holy roman church cardinal te chau thlan turati ania pop ni tura thil tul te po thak dang lam zau chang omin kum sang khat zaria somthum pakata thlan pop gregory somni paruk ate khan bishop ani ma hawathan alonia puithiam po lisa lemlo pop leo som chu kumsang kha zanga som pathum khan than aloni to bok hunkal zel miltur le kauran sel le sang muk le zuala kalpui ani theinan kumsang kha zani somsari pali main saria second council of leon a neya khan pop thandan tur mumal zok tur duangin chumikal zela kum sang khat zanga somnga chawa an dan siam chu voin thleng hian an man alani ta zelani ti chuan roman catholic church how to lu ber papacy office chu catholic doctrine alan dan chuan mithiang hlim petera atanga intran khania he in kai suaina le papacy din mun hi kauran dang tam takin pomchi lo ma sela voin thleng hian ursun takakal puizel alania lali suwa krista thi nu kum edi zathum chung velkhan christian masa te chu nasatakati du da ngai sak nima se palestine rama caesarea anti khua bishop pakhan eusebius kumsom ni panga chung azia history of the church buwa alandan chuan
kum edi zathum som pani October ni som ni pariata Romlal Constantine ale Maxentius ate indo he indo hi Battle of Milvian Bridge anti thina khami ma ni som ni pasari tlaya Constantina muhil chuan mumang aneya chu mumanga chuan cross lem hu im he chin chiana hian ne na i chang dor ani ti o asia chu mumang ring chuan atuk indo na chuan asipai te chu an om phowa cross lem azia tir tafeka ne na an chang zui tanen anti du da em trim Christian sakwa chu Rom ro pui chuan an lal chop chuan apom ve ta a Christian te chu duat taka enkol zui na tur chin chia na Edict of Rome chu edi zathum som pathum February tha khan asiam ta ni kum edi zathum som ni panga alo in her chua chuan Constantine chuan kauthan khom pui masaber First Council of Nicaea akautanga la Constantinople voin tun huna chuan Istanbul kan ti mai Turkey khopui din zuin Christian thuziak tam tak chu tong danga lelin alo ni ta a hei hian Christian na po atidar zau chak hle a Constantine hian ahun top lam edi zathum somthum pasari me tha a kha Eusebius sakuta baptisma achang tanghe nge nia soi ani ti chuan pop tin mun hian atir lam chuan chi ri deuh chang te po neim soisel po atok fiau thina an hun lai zela ram ro rel na in lum letin omzia anei chin awangim an chan chin soi dan po asang deuh thlua middle age laya pop te kha Gothic papacy ti big ni im athan dan po hi rambunga mishing omtele lala ala in ngat thui hle a hei wang hi nge ni November ni som ni pani edi zali som ko pariata khan pop pani than chua an lo ni ya buaina neu a om na in atopa chuan simaka sa chu popatan ading chang ta zoka kum edi zanga somthum pasari atanga zasari somnga pani inkara pop te kha Byzantine papacy ti an ni le a hei hi Rome lalram khochak lama Byzantine lalram wanglai hun kha ani awang le papacy ne na thuk taka an in zola wang te po ani arin om heng hun laya pop hriatlo ber chu pop Gregory uana kha ni in ani hian Europe marlam England ram thlenga chanchin tha put darna konga tha atho na sa hle ani he menu kum edi zasari somnga paruk atanga zaria somnga pasari inkar kha pop te kha Frankish papacy ti an ni le a Franks lalte hi German thisen kai ni im Roman ho ne na khosa a an in nei pol nuwa voina French mi te lo chuana hi nia soi an ni helal ram nen hian inzom na thatak nei le im heta pop luaram te hi kum sangkha zaria som panga tanga sangkha zaria som sari pakhat chunga Italy ram in sui khom ma zong kha chuan pop ram op poimo tak ania papal state ti an ni nge kum zakwa pali le sangkha somli pariat inkar kha taskulan papacy anti mai hun ani vele a heti hun laya papacy office chu voina Italy khothlang lama Latium rorel tu Theophi lekti ale million dang te chuan an thunun viau ani ome hei wang hian Pop John 12 a kum zakwa somruk palia athi thleng he hun hi papacy chanchina dark age tia soithin ania historian ro pui Will Duran a phei chuan kum edi zariat somruk pasari le sangkhat somli pakua inkar hi pop te chanchiat ber lai nadir of the papacy aloti hial ani ahun lai boruak milin sarkar le sa khona chu thuk takin akal kop zela kum edi sangkhat somli pariat atanga sangkhat zani somnga pasari inkara kha pop le Holy Roman Empire a lalte chu investiture controversy anti mai bishop ruat tu zok ni na in chu in nasa takin an in sui po le a Emperor Henry ale
Pope Gregory Atechanjin phei chu thon thungai nom tak ni zuin ngai dam dil turakal Henry chu Pope chuan lo mu lok du lovim nithum chung thlasik vur hnuaya anga ani ome heti hun lai tho hian ram thiang hlim in chua in dona crusade masaper Pope Urban tu ngen na angin achuaka kum edi sangkhat som kwa pakwa khan Muslim ho kut ata Jerusalem chu lak let ni in hei hian Christian na chu Latin ram thlengim adar chakpha vio nge ani Muslim hovin in dona thiang him jihad anti ve tak tho apo hi heng hun laya chuak ve tho hi ni in mithiam te chuan an ngai ani papasi office chu akal zela kum edi sangkhat za ni somnga pasari atanga sangkhat zathum pakua inkar kha pop wa vaina tia soi ani vele thunga Roma om turani ti ziak om lo ma se chen na taka alo nei man to awangim Rom lalram politics chi ri le to ka wang chuan mun ranga Viterbo Orvieto le Perugia te inson kual ta zaka hei hi vai ti a lo chan po ani huna local le dewa kum edi zathum pakua atanga sangkhat zathum somsari pasari chung kha avik non papasi ti ani le a he hun chunga pop pasari te chu friends mi li ni im kum sangkhat zathum somli pariata pop Clement paruk akhan alo leya friends rama avik non khuwa a chuan om mun aron son ta ani he chanchin hi Babylon Sultan na nena te khin ni im Babylonian captivity ti ani nge avik non khuwa hi papasi thunei na hnuaya om zui zel ma se kum sangkhat zasari somriat pakwa French drama revolution achua nu lokhan French sarkar chuan alazui le tamai ani avik nona kum somsari chung pop si son ani nu chuan Roma alet le ta a Rome le French lam chuan papasi thutna ni in chuin pop pani anu dewa phei chuan pathum lai an in thlan thua tamaya kum somli nuwa Council of Constance a kum sangkhat zali som pasari khan he buaina hi chinfel ani ta rama Council of Constance in Pom Martin V a pop thar atana aruat nu chuan in tuai thar le na lam kalpui le ania hetatang hian mason na kong zo in khothang rama Christian na chuan zung akai nget tatial tiala chuti lai vek chuan Protestant Reformation hun laya kauran nar kai tu berchu German pui thiam Martin Luther kha ania Roman Catholic Pope le Bishop ten swal ngai dam na chu poisa ne na lei thei tiakum tam tak an lo zirtir chu do dalim kum sangkhat zanga som pasari khan 95 theses chu Wittenberg biak in kongkhara tarin Pope le Bishop te chu na satakim adawa kum sangkhat zanga som ni khan Pope Leo som na chuan athuzia te chu su tura angen na chu Lutheran asu theilo awangin Holy Roman Emperor Charles pangana chuan kum sangkhat zanga som ni pakhata died of thu chua siamin thiam lo achantira kauran atanga no cho hial alo ni ta ani Luther chuan chandam na hi thil tha ti awanga hlo chua thei ani lova khongai na awanga rin na chandam kan ni a chu pathian thil thlompe kani ti in azirtira azirtina chuan pop thunei na ada niam tianga yin Roman Catholic kauran chuan zirtina diklo le himtok lo ni in angaya popin alekha sutura avona po Luther chuan Bible chau hi kanrin na in nga na le pathian impuan na ani awangin Bible kalzong zirtina reng chu huai takin kadau zel donani le khathiang limin emo kachia le thariat na ril rufi minemo minne ani ngot lo chuan kathu te kha kasu theilo kachia le thariat na hi pathian thu ina phuwa tata chumi kalzonga che chu adik lova ahimbok heklo engdang ma kati thei to lo olalpa heta hian nget takin katinga
mi tran puyang che ti in chang mai ani Roman Catholic ko rana tanga no chua ani nu in ko ran thar adina mitam jok ten ol sam zoka Bible an chiar thei nan Greek thuthung thar chu German tongin alet linga pathian fakna la tam tak aphua boka nungzui tu tam taka nei vokaben anei ve bok ani he buaina chua chau awang hiam Holy Roman Empire chu ke darin Protestant le Catholic ram te inkara indona aron chuak zuya indona na satak achuaka Europe rorel tu sang te baka anram rikham mep thlengin adang lam pha ta zut mayani chu ko ran buaina chuak chuan Catholic Church kalphunga siam that ngai om te siam thatu pol kau chuakin anni hian na satakin ma an la a voin thlengin hei hian khovel ram sang ra duam taka chuata zelani kum sangkha jasari somsari panga atanga sangkha zaria somli pariat inkar kha ram sanga revolution achuana sat em awangin Age of Revolution ti ani thina heng buaina te hian papasi le ache vel po ruak po namen lovim kum zatel chu angonga kum sangkha zaria somsari atanga sangkha zakwa somni pakua chungkam Italy khopui chu Florence le Tibera te son zak ani nuwa Italy in suifin khopuyatan Rome chu than ani le ta a pop chuan kum sangkha zakwa somni pakua a in rem na awangin Vatican City chu athut le ta ani First Vatican Council July ni som pariat sangkha zaria somsari anei chuan pop tin mun le thunei na chin tur chu chiang le zualin aduang ta a Lateran Treaty chuan Vatican City dinin zalen na fam kim le mania ro in rel na alo ni ve a pop chu ram sang inkara tran nei lo turangai ni im Catholicism chu Italy ram sakhua atana pom ani tapokani kum sangkha zakwa somli pali khan German sipai te chuan Rome khopuyan la a aliens tho na chasuala sipai hliam te anlo en kolawang te in German ho kut chu tuar ve lek ma se Hitler chuan Vatican neutral na chu aza sak ta shaba tha eng emozat an lua nuwa alien sipai te chuan Rome chu German ho op na ata an chu sak le ta shaba indo pui pani na atop khan pop piau sa chuan Roman Catholic Church a pol sang te chu chom do na thok turin a tir chuaka thopo an thok na sanangiang maya chutianga khothang rama an indin thar mek lai chuan khochak lama ero chuan Catholic mi makta duai som ruk vel chu Soviet Communist op na hnuaya omim sang eng emozat chu puithiam po zuwa lovati hlum anniya sang tam tak chu Stalina hnuaya Soviet le China ram pil rila an chin riat zui tur om to ngai lo tura thon bo anni bok hei wang te po hiani yang Albania Bulgaria Romania le China rama te chuan Catholic Church hi arem zui pha ti tareng ani kum sangkha zakwa somruk pani a kham Vatican Council voi ni na chu Pope John somni pathum na chuan ala u ko le a ko ran in rel bol na dan thar poimo tak duan ni in papasi po in ko ran le ramin en kol na mun poimo tak alua chun zom zela chu mikal zela kum sangkha zakwa somruk pariata Pope Paul VI a birth control dem na chungchang azia humani vita te phei chuan ram sanga soisel na sataka toka Pope Paul VI a hian Protestant le Orthodox te chau ni lo communist ram thlenga in lai chin na tha siam tumin a beina sa le a chuti rualin Vietnam war a malak na ero a soisel a kai hle bok ni som thum pathum chau pop nia maktak maya John Paul I athi khan John Paul II chuan thlakin ani hi Europe chak lama communist thiat turo pui berpola ngai ani a Mikhail Gorbachev a po khan afak hialani ome communist atluk chiat ta ka chuan ama pop nge hian pathian tel lo khovel din tum chu mumang ram lam thil mai ani ati nge John Paul II hian pathian thu ba ka mihring dik na chan vote mei se ham that na tele pui thiam in von thiang lim na dan te azir tir war le a
communist lu cheta ma se capitalism nuaya sa kho zalian talituk te chi le chi ram le ram in kara in en ran na nasal tuk le pathian om rin lo zirti na thlengin adim ngai lo kum sang ni panga a athi nu khan benedict som parukna chu laklu vele ni in ani hi Pope Francis khan thlakin America khomol puyatanga Pope masaber ni turin kum sang ni som pathuma tang khan athak vele ta ani Pope thut mun Vatican City hi kilometer ni bialve lek ni in mihring po zakwa emo chau an oma ma se kum sang ka zakwa som ni pakwa a sign letteran treti manga sovereign ram ni veta ani a Islam ram ten kat ansa kuwa chau tun din naram ang dewa Catholic thut mun ani a khovel ram sang sanga Catholic te op khom tu ani Pope official chen na mun hi Apostolic Palace ti ni im kholum lai ero chuan khopui upa Gandolfo muna Castel Gandolfo antia akosathin thung Holy See le Vatican City ti hi Soifia har takara thil thumun reng ni im Vatican City State ti hi kumsa ka zakwa som ni pakwa alo piang chuak chau kha ani a Holy See ero ma khosanga ta to om reng ani a kau ran chuan Holy See hi amang warzo ka khovel huapa Catholic Church thil ti na le United Nations kai noya chuan Holy See hi manjok thin ani bok hetite nuai wang hinge ni UN God then khat chu khomol pui in khom pui ni khuwa a Holy See ram palai an muin an hoi deuh he ho thin ani o me kum edi zathum vela Roman lal ramin Christian na a choilar atanga kum tam tak chung kha Popian sa khothil chau ni lo ram in rel bol na konga po thu nei na sang takane ya chu Pop Leo wan akhan kum edi zali som nga pan hi a Roman lal ram run tum attila te dahan kirle tura athlem thluk te khan ati chiang viau o me tin lal te po in an za in an chung en le zel ti achianga an ram lua zau na konga po thil pek an pe fo rengani Constantine the Great aphei khachuan Rom lal ram khothang lam zong song kha pop op tirin Roman Emperor tin tan na nitura lal charle mak ni aphei khachu Pop Leo thi khan lal lukum akhum tir nge nge ya anin laisin na po athat zui pha le hetiang hian kum sang kha zaria som saria Italy arin lu ani ma chuan Pop om naram papal state a anti hian zalen takin mani in ading rang thina Pop then khat advantage la a soitok te lo om thin ma se hetiang po phi chuan ko ran ngai nat po a hlo ne pha le o me ti chuan mithiang lim petera atanga intanin Saint Linus Saint Antlas le Clement uan tekal zela tuna Pop Leo kum sang ni som ni panga hi Pop zani som ruk pasari na chi ania papasi in khai dia dana akar laka eng emone no omle sakol anglek leka chua chang te om thin ma se Catholic Church chuan mishing kluk le ding on tel zui tu ne yim papasi po alakal ta zelani Pop thandan hi an ulukin an film kur le a Pope Francis a kum sang ni som ni panga athi khan Pop thar than na turata na mi poimo em chu lukum sen khum Cardinal Prince of the Church anti te chuni im conclave Pop than na kai hruai chu anna poimo ania Cardinal za som thum panga zinga kum som riat noi lam za som thum panga an om me ka chung te chu Pope Francis a thak tu tur thlang thei tur an ni dona heng Cardinal za som thum panga zinga za pariat te hi Pope Francis a ruat te kha an ni ya chung zinga chuan keini India ramatang te nge yim Pope thlang turim mi palian tel nge nge ani Pope thar ruai tu thlang tu tur hi ruat ma se Pope thar Pope kalta sul nu le Catholic Church huap zo bok choi nung du an thlagang ti na ani kher lo thung Cardinal vote nei tam berte hi Europe lam mi an ni ya ma se Catholic Church in zar phar zela Asian Cardinal te tun ma a onei tham lutuk lovangai te chu an tam ta hle thunga Pope athi chuan vui ani nuwa
College of Cardinals dian chuan pop athi atanga ni som panga atanga ni som ni chungin Roma Cardinal te chu akau khom vek thina conclave nei lai hian Cardinal te chu Casa Santa Marta building chonga asang le athui ruai za paruk single room som ni pani omna an om thina ni Cardinal te chuan Sistine Chapel panin Viva delle Fundamenta a ni tin ke in an kalanga he mun hi conclave nei na tur chuni in heti chung hian pon lam mi tu tema an biak po remti anilowa chuti chung chuan Catholic mi pui te chu Saint Peter Square a Sistine Chapel atanga mei khulo chuak nga kim an lo om ve thung don ani conclave chung papal conclave athil thleng chu hriat lok thei lo bur anga ngai ani ya achan po pop than chu thuruk top anga kalpui ani wangani pop thar than ani ma chuan Sistine Chapel an lu to nu chuan pon lam nen in biak po khap tlatani a conclave nei ni masaber chanu lama pop thar tur vote nei masak per ani thina ma se Cardinals te chuan he minu hian ni khata tumli lai pop thar thlang turin vote an thlak thina ni pop thar nei nan chuan mun thuma thena mun ni vote mu angaya chu wang chon hun adu deuh thin reng ani Cardinal tin te chuan kat pakhat Latin tonga Supreme Pontiff ni turin ka thlang ti inziaka pop atana an bidu ming chu an ziak thina vote thak don po in tlarin seniority in an dinga silver khubel lian taka an vote an thak thin vote te chu assistant pathum Camel Lego an ti te streetinier an soi te chuan chiarin ring takin an lam thina chu min huwa paper card te chu ti som ni in an hal ta thina ni Sistine Chapel pona chuan khovelin chimni atanga mei khulo chuak chu an lo thlir thup thina mei khu adumani chuan vote thak that le tur ti na ni ya mei khu awara achua chuan pop thar than anita ti na ni conclave chuan pop thar ni thum chunga an thlang thei lo wani chuan tong trai turin ni khat an chol thin boka chu min huwa tang chuan vote tum sari nei ani nuwa chol an nei zui zel thung vote thak tum som thum pathum nuwa pop thar than thei alani lo fau chuan vote musang pani te chu khalfal an ni te thina chuta po patana than chuan vote mun thuma thena mun ni alamu angai te tho ti na ni nga lel om conclave hian ni rei tak o chang ani thina a o rei ber chu kumsang khazan ni somruk pariata in tan khani in kum ni le thakwa lai a o a ma se hemin hu hian pop than ti ran ani theinan ruwa man na rang siam ni in kum zabi som ni na tang chuan atlang puin ni thum chungin chinfel ani thina hun o rei ber chu kumsang khazakwa som ni pani khan ani a ma se Pope Francis le athak tak Pope Benedict som paruk atekhan than an ni nan khachuan ni ni chau huna o a Pope than ani to chuan Pope thar tur chuan College of Cardinal te ma a apom thu asoya papal nem tur po asoi ngal angai bok a Pope ming tur asoi nuwa Pope thar chu Sistine Chapela Room of Tear a shruai anianga chuta chuan Pope korfual hlan aniyang heiba ka hian huaike sok ti te mozeta le zukcheto ti te hlan anianga chu min huwa Pope thar chuan Saint Peter Basilica balcony atangin Supreme Pontiff ani angin Catholic Church mi puite hena a inlan chau thina ni ti chuan kumsang ni som ni panga Easter Monday ya Pope Francis athia an vui hliam nu khan Pope zani somruk pasari na ni turin Latin America a missionary rei taklo om to Cardinal Robert Prevost chu Catholic Church how to lu ber Pope atana than ani ya US atanga Pope nimasaber ani bokani ahminga Leo 16 ti ani boka Pope Leo hi Cardinal za som thum pathum ten Francis athak tura Sistine Chapel vote an thlaka kham mei khu chuana a mei khu war achuaka Pope than fel ani ti puan ani nu ani in Saint Peter Basilica balcony a in lanzuya heta hian in zawa chunga thamwan na omro se
ti ya Italian na taka thu asoi tan chuan mitam takin kut pengin an lo loma pop ani nuwa thu asoi masak pera hian Spanish in toy te asoi boka asap tong manglova kumsom rukpong komi Prevost a hi chigeigo chuak nima se rong a bol hun tamjok chu Perua missionary in athoka Peruvian ni na po anei kumsang ni som ni pathum khan cardinal anitana chanchin bumi te ma a in lan tam lo hle a ama hi mizak zum taknia soi anibok America President Donald Trump po in anrammi pop an nei ta chu lom ati thu a soi nga la aphur oma kanram tan choi moina ro pui takani pop Leo 16 mu lan po ka ngak le ani ti in adu sakna alana ma se pop thar hi chuan US President Donald Trump le a Vice President JD Vance aro rel dan asoi sel nasathi le a Robert Prevost ti mingin soisel na hi ex a atar lang fo bok pop zinga Leo ti mingpu nung berchu sang khan zaria som sari pariat le sang khan sakwa pathum inkarami aniya Leo som pathum nakha wantlang in tluk tlan nalam beina sa aniya tun lai thlenga kalpui catholic tem wantlang a rong ambol na lam zirti na bultan tuanga yani Prevost a hi Peru khothlang lam chiklayo a kum sang ni som pangale sang ni som ni pathum inkar kha bishop na thokine lo to bokani po paron ni chi a Prevost ti chu Leo ti a dale man chan hi a omzia bera chuam Catholicism hi nat taka ken ko adu ti lan ti na aniya Catholic inzir ti na hi hei aya warzo ka kalpui adu ti lan ti na ani ti chuan Covel Christian te su khlek chu Pop Leo 16 soile ti danin a hil chho le zel ton ti na ani